हाम्रा विद्यापति दापखलका हाम्रा भाइ बहिनीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बिहानैदेखि आएर जात्रा रमणीय बनाउनको लागि तपाईँले धेरै ठुलो योगदान गर्नुभएको थियो। साथसाथै चाहिँ तपाईँहरूको भविष्य पनि उज्जवल रहोस् भने हामी सबैजना कामना गर्छौँ। र तपाईँको यदि समय छैन भने पनि 4 बजेतिर फेरि खाजाको लागि चाहिँ आउनको लागि म फेरि अनुरोध गर्दै तपाईँहरूलाई अहिलेको लागि स्वतन्त्र समय दिन चाहन्छु। धन्यवाद है। हाम्रा भाइ बहिनीहरू आउनुहोला। लोकमाननी दाबखलाका भाइ बहिनीहरू सबैजना एकचोटि आइदिनु होला लाइनले। लोकमाननी लोकमाननी थन दाबखला थन चाहिँ यहाँ पुली सक्ला सक्ने छ चिनौ चिसँग चाहिँ स्मरण सहित फोटो साहिना देसार, सम्राट श्रेष्ठ, स्वेच्छा महर्जन हुनुहुन्छ भने अगाडि आउनु होला। खै त स्वेच्छा ले स्कुल पो गइदिएको। सम्राट त अघि दौडिरहेको थियो यहाँ, खै कहाँ गयो? बा एन्दै छ हा तुना इतुरु हरि त पलविनी देविनी तुना भित्र इतुरु एक अनि तेवा गिना पडिन मंगिन उपासिका याक्न हले जास ल 1 2 3 4 हेरा माया महर्जन उपासिका याक्न जास हले मजुनुगु रहेको खसा भोजन यहाँ दिस। हाम्रो विराट यता आउनु। विराट यता हो। साइना देसार खै छिटो आऊ भन, छिटो आऊ भन। ल बस 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 महर्जन याक्न चास समय वन्नुङ्गल का। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स दक्ले नाब्लक्क ओस्पोल अर्हक सम्यक सम्बुद्धयाट वन्दना उठेन तु थन बौद्ध शान्ति बिहारे तना बिजना चौम श्रद्धेय सोरत भन्ते तन वन्दना उठेन तु बिजना चौपी सकल श्रद्धेय भन्टेपी श्रद्धेय अनागारिका गुरुमापी थौ 2082 साल कार्तिकिया 2 गते बुलु स्थित बौद्ध शान्ति बिहारे महान कठिन चिवरदान जुयाचुङ्गु जुल वो महान कठिन चिवरदान झिसे सुठे जात्रायना शुभारम्भ यानु जुल तर भन्टे गुरुमा बिमजाउने ज्या चाहिँ ओस्या न्ह चाहिँ छगु चिरौँ मेरो कार्यक्रम छगुन दु ज्या चाहिँ आठो अवस्था चाहिँ व बिहार पाखे या माउ चिरौँ कार्यक्रम चाहिँ झि कठिन चिवरदान यो कार्यक्रम न्ह चाहिँ थोआ सुरयाट सनुगु ख जी बुलु बिहार देका गुली वर्ष दोदा जी ठ्याक्कला मसिला तर जी नेनु अनुसार यक्कु वर्ष दे रुङ्ला ला बिहार रायो बिहार जुइट भन्टेपी जक दयान मगा गुरुमापी जक दयान मगा भन्टे गुरुमापी उपासक उपासकपी सक्ले मिले जोया चोन धासा जक बिहार ढायु बिहार जुयुगु ख ए ज्याए थौ थो महान कठिन चिवरदान चुलका चाहिँ श्रद्धेय सोरत भन्टे
बिहार ट निठ ग्वाली आइपी उपासक उपासिका पिण्ड आ ठौँ सकेस्तन सम्मान याना चुनु मगा ज्या चाहिँ वर्ष चाहिँ न्याम न्याम उपासक उपासिका पि चुज याना मलाई चाहिँ सम्मान याउ छगु ज्याजो भन्टेन मिल्याउदु वो अनुसार चाहिँ ठौँ चाहिँ जी नाचन ना क्याडु न वस्पोल पिण्ड सम्मान याउ कार्यक्रम चाहिँ आठो अवस्था चाहिँ याट सनुगु ख जी छमछमेसु ना क्या हे जी ना क्या ढुङ्गा चाहिँ भन्टे पाखेन वो उपासक छुछु या नाचौँदुले छ्याविट सम्मान या सनु ध्या चाहिँ भन्टे पाखेन वो उपासक अथवा उपासिका बारे चाहिँ छटवाचा वस्पोल नोवना बिजय वस्पोल नो वा ढुङ्गा चाहिँ जुन बिहार पाखे बिउपट्टि सम्मान दु वो चाहिँ भन्टे पाखे वो उपासक उपासिका पिण्ड बिउजी का दक्ले नापलक्क चाहिँ लक्ष्मी देवी महर्जन का साधु साधु ची सुमन भन्दै रहेको साधुवाद धन्यवाद नक्चिने वेकन चाहिँ कार्यक्रम विस्तृत जना बिदट आज ताखाय मखोकला दक्ले नापलक वेकन नाकयादिल छि थन लक्ष्मी देवी महर्जन आथौ छि वेकयटन छौ चाहिँ बिहारी उपाखे कदर मैत्री उपहार चिस नालिया टेनुगु खला विशेष सुस्वास्थ्य लाभ जुइमा दकान चिस ओके चोयाटो युगुडु अले छि थन विशेष थो कार्यक्रम थो वर्ष नसे चिस एक मटी वया चिस न्याप्ले बिहार चाहिँ न्याप्ले चिस मन्त्री पिन्त नेता पिन्तला सम्मान या नाच्नु गयो तर दक्ले छि सम्मान या बहपि धापि छि बिहारे वया छि त ग्वाली नाचुने पे होला चिस न्यागु कार्यक्रम या ढासान न्यागु पुण्य कार्य या ढासान यदि उपासक उपासक पिन्छ चाहिँ मन बिया धन बिया तन बिया ग्वाली मया स जिमसन या फैमुखु वे कारण याना चाहिँ थो वर्ष नसे ग्वाली यापि न्याम न्याम चिस चाहिँ असक्केस्तन ठाकु ज्या न्याम न्याम ल्या चाहिँ चिस हरेक वर्ष यारका मटी तय अनुसार नक्चिने लक्ष्मी देवी महर्जन आवेक चाहिँ दक्ले नाप्लक ठोय छि बुलु गाया चाहिँ छम छि थन वडा सदस्य न ख तर वडा सदस्य जुइ न से हे वेक सुनकोठी न चाहिँ बौद्ध परिति शिक्षा न अध्ययन याना टेरुङगु मन ख वडेन थन वेक धपान से हे बिहार वेक वडा सदस्य जुइ न से हे चित चाहिँ वेकन चाहिँ छौ प्रकार नैतिक ज्ञान इत्यादि इत्यादिलाई छिसा नीति यो ज्ञान वठेन चुइगो छिगो इत्यादि सहयोग याना चौगु घ वठेन वडा सदस्य वेक ट्याडुङका न छिगो निम्ति बजेट हेट नसे कया विभिन्न कठ वेकन चाहिँ ग्वालेना चौंडु होला अले वेक छि छम बुलिए ठे छि बुलिया म्याम चाहिँ स्वरूप बिहार एटन समाज टन याना चोंगु याट छि सचे कदर यासे थौ चाहिँ वेक एट छि सक्केशो पाखे सम्मान कदर याना चुना आ वेक एट जि न्यानी बना चुना साधु 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 का दोस्रो छि नाकयाडीमा जित मेहर महर्जन वेकन चाहिँ थो बिहारे नापान से जीवे न्य नसे हे थो बिहारेको संवर्धन लागि प्रवर्धन लागि खला बिहारे उन्नति लागि चाहिँ नापान से यको यको हे मन खंगा ग्वालना चौमख झगु जयटन छि विशेष छौ बिहारे विभिन्न कठ चाहिँ गुब्ले गुब्ले समिति चन्माला चुनी गुब्ले गुब्ले विभिन्न कठ खला गुब्ले वडा वनमाला चुनी गुब्ले नगरपालिका वनमाला चुनी गुब्ले चाहिँ ज्यामी थे मखला गुब्ले गुब्ले बिहार टोटा दाइड जिम्मा बिहा वनमाला चुनी व थ प्यावन माली टाइमे मला अयो समय न चाहिँ वेकन न चाहिँ यक्को छि त चाहिँ ठुक्क जुइका मलाई भन्दैन न्याठा वन्डन ठुक्क जुइ कठ चाहिँ दाइट झिस छौ जिम्मा बिहा वन्यु हिसाब न वेकन चाहिँ यक्को बिहार त सेवेना चोङडु होला आज यक्कोला ताख यामको तर छोटकरी जग्गा वेक पिन्दा होला न्याउसा छि बिहारे ठु कठ चाहिँ छि त ग्वालना चौ दु रहेको छौ मसिकीको निम्ति होला उ किथन झिस थन्ना कया चुनुगु जुल आ वेक जितमेर महर्जन दाइट झि न्याने बनाछन साधु 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 का वडेना छि रामगाजी महर्जन
वेक उपासक न चाहिँ आ छिथन बुली हला छित चाहिँ न्यागु चिचिरौँ सामान गुब्ले मासा न वेक न चाहिँ मन खङ्गा टी छोछोटे वछोटे रका न घाल्न चौधो ओठेन छित चाहिँ न्यागु हरेक पुनी पुनी खुनु चाहिँ छित कार्यक्रम जुइ होला छु कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक पिण्ड हनिगु कार्यक्रम बाजे बजे पि सकेस्त भोजन दानियागु कार्यक्रम थयोगु कार्यक्रम न चाहिँ जोरे याट न वेक पि न्याप्ले होला गुब्ले गुले बिरामी जु सान जी ब्यारे वे मा रका वेक पि चाहिँ यक्कु वस ने मासा वस नया हे जु सान बिहारे कार्यक्रम जीवले चाहिँ वेक न फयापटले चाहिँ मगला फयापटले चाहिँ वया ग्वालिया ढेगु पहावटया चाहिँ छित न्यागु इलेन ग्वाल्ना चौधो खला वदक्क सेवायाट चाहिँ कदर यासे वेकैट न चाहिँ सम्मान यनाचना वेकैट सम्मान स्वरूप न्यनी बनाचना साध 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 मेम उपासक प्रकाश महर्जन आछि थन प्रकाश महर्जन वेक बान चाहिँ छिथन ब्यारे न्यनिए वेक यो छिख कला तर न वेक चाहिँ छौ शिल्प कला पखा पखा डनिउली यक्वे समका ला वेक न थे मेबिन स पखा दन्न भइ मक उली फासका ज्यामिते वाल्ल दिल्ल जुइ गला तर चाहिँ छित न्यागु ब्यारे चाहिँ निर्माण कार्य जीवले वेक न चाहिँ मगला थमेसा फु चाउकट ठैके दो शिल्प चाहिँ ब्यारे लागि चाहिँ जी योगदान यारका न्याब्ले न्याब्ले जो साना थटे बिहार दनिगु इले अयो इले चाहिँ वेकन जित ठेमुवा भन्टे जी ब्यारे या फु जी यारका चाहिँ वेकन चाहिँ न्याब्ले जित चाहिँ मन खङ्गा ग्वाल्न चौधो खला वो ग्वालियट न कदर यासे जी चाहिँ वेकैट न्यनि बनाचना साध 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 नाय उपासिका जुइमा हेरा माया महर्जन का अन्तिमे छम जग बाग्दनी छि थन हेरमाया उपासिका अवेक उपासिका न चाहिँ थन बिहारे नापान से चाहिँ योको योको भन्टे पिण्ड सेवैना चुना बिजनाम उपासिका ख उटेन चाहिँ बिहारे नि कठ सुटे नाप्न लोखा च्याकीमा प्राय जस्तो वेक एकला जिपी दशा मर्सा वेक उपासिका चाहिँ बिहारे वया अन भगवान त्या सफै यामा सफैना अले उपासक उपासिका बिन्द बुद्ध बुझ या त मखला थन चाहिँ भन्टे दशा मर्सा नि बुद्ध बुझ जुइगा भन्टे दो मरु ढका पिया चुनी मक्का समय अनुसार वेकपि पूजा याना वेकपिन्छ यामा नित्य कार्य यइगा अले उके लागि चाहिँ विशेष यक्वे चाहिँ थ मलाई थन प्राय दक्क ब्यारे टाच वेकैट ब्याटे ढुका छ्या ओले विश्वास न ढुका ब्यारे गुम्ले न ढेप छ न उखिठुकी यही मक्का जिला ढेप काकाटे छ काना दिटे हला उल्टक विश्वास ब्यारे श्रद्धा दो वरेन चाहिँ ब्यारे न आदैन होला ब्यारेला उली सामान दैन मलाई माउपरि टाकटोक आ गुम्ले किस्तीमा गुम्ले छुमा वमा ठोमा दक्क पचिना सजेना तया टाइम न वेकएका आ वेकन ट्याट न जिन माल भइ मक्का भन छिकपिसा गुल्याले किस्ती मावला जे वेटा मावनि माका खला मिस पिनु वेल खनेला वेकपिसा ट्याटे जिमसा माल भइ तर मालिबले ठ्याक्क नि हन्टे गाना कला उल्टक चाहिँ छौ जिम्मेवारी क गाना बिहारटा चाहिँ छौ चाहिँ ग्वालना चम उपासिका मध्ये छम एक हेरमाय उपासिका न खला आछि चाहिँ वेकैट छौ सम्मान स्वरूप वेकैट कदर यासे निरोगी जी माटका न्यनि बनाचुना साध 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 बिहार प्रमुख उपासिका काची हेरमाया उपासिका का चाहिँ जुन उपासक उपासिका पिण्ड या सम्मान कार्यक्रम चाहिँ ठने कोचाउजुल आन न्यामेस आयन जग बिहार चले जाछौं मक्का मे पिण्ड मरु ध्या चाहिँ टमे मजिलका जिमतला सम्माने मया कने नासे जि बिहार वे मख ध्या चाहिँ ध्या मजिलका ला छक्के छक्लक सकेस्त सम्माने नाचनला थौ यो कार्यक्रम या मालका मला
एजा चाहिँ भरि बढिएन भन्दैन राछि वर्ष तिसे न्याम न्याम चुजना चाहिँ भन्दैन सम्मान याउ जी जी सम्मान क्या त बिहार वया चुनु मखनी महला एजा वन मटी टेमालका ला का सकेस्तान यो साधुवाद का मेउ छगु कार्यक्रम चाहिँ जी थन बिहारे बौद्ध परिचिन जुया चोङदु केही वर्ष चाहिँ रोके जु छे चों जी स्वेबले एजिया चाहिँ भन्डे विजया ढुङ्गा चाहिँ उखुन्यु वर्षे नसे चाहिँ बौद्ध परिटिन सञ्चालन जुगु जुया चाहिँ बौद्ध परिटिले जाँच या पास जुपी विद्यार्थी पिण्ड चाहिँ रिजल्ट व बिहारी पाखे बिउपट्टि अथवा परिटि पाखे बिउपट्टि पुरस्कार वितरण न ठोय अवस्था चाहिँ जुगु जुया वो परिटि पुरस्कार वितरण कार्यक्रम याट सनुगु ख विद्यार्थी पि चाहिँ 16 जना डुसा 16 जना पिन्छे जाँच चौजुल तर चाहिँ थना 11 जना जग्गा 11 जना खला 11 जना जग्गा थना उपस्थिति जुदु छमन चाहिँ विदेशी न छेन्नुङ ल एजा चाहिँ 11 जना जी विद्यार्थी पिण्ड जग्गा सम्मान याउ जी दक्ले नपलक्क जी बौद्ध शान्ति बिहारे परिटिले जाँच चोया चाहिँ फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड ला पिण्ड सम्मान याउ अथवा पुरस्कार वितरण जी अहिले वो ढुङ्गा चाहिँ सकेस्तान पुरस्कार वितरण जी का अब विद्यार्थीहरूले को फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भयो होला सुना योको मार्क्स हल्जी सिउला थाउमेस्या चौ जहाँ सिउ होला कसले ल्यायो होला कसले ल्यायो थाहा छैन ल म पहिला सुरु थर्ड देखि को थर्ड अथवा थर्ड पोजिसनमा को हुनुहुन्छ भनेर म नाम लिन्छु उहाँले चाहिँ 70% ल्याएर थर्ड हुनु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ स्तिना महर्जन ल धेरै धेरै बधाई योकु शुभा साधु 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 खुट्टा भाँचे पनि गिफ्ट लिन आइपुग्नु भएको छ हाम्रो स्तिना नानु ल अब सेकेन्ड प्लेस मा चाहिँ स्तिना भन्दा 1 मार्क्स बढी ल्याएर मात्र उहाँ चाहिँ सेकेन्ड हुनु भएको छ उहाँको नाम भन्दा पहिला कति मार्क्स ल्यायो भनेर म भन्दैछु 71% 71% ल्याएर चाहिँ उहाँ सेकेन्ड हुन पुग्नु भएको छ उहाँ हुनुहुन्छ येजुला महर्जन साधु 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 ओठेन तु थस्ता चाहिँ छुलुमङ्का चोनले धाइबले झिप जाँच चोपी चाहिँ छमनीमा टरी पिन डुका अहिले टरी पिन त प्राइज मब्युसी प्राइज ला दु तर फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड मटसी चाहिँ थो चिरी पिन त फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड यानु जुल्का फर्स्ट लाम नानु न चाहिँ 86% डिस्टिङसन हया फर्स्ट लाउजुल उहाँको नाम हो रोसिका अर्याल छैन रोसिका अर्याल ल अब म बिस्तारै सबैको नाम लिँदैछु तपाईहरू अगाडि आएर आफ्नो प्राइज र आफ्नो रिजल्ट लिदिनु होला प्रार्थना देसार सहिना देसार 61% सम्राट श्रेष्ठ 61% आरजिका महर्जन 50% ल भन्दैलाई वन्दना पनि भन्नुपर्छ नि स्वेच्छा महर्जन 44% विराट देसार 44%
गिफ्ट पनि छ त्यही लिउँ जस्मी श्रेष्ठ 80% डिस्टिंक्शन का यकु यकु साधुवाद सक्यो सक्यो का ल पास हुनुभएका सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन बधाई जी भाइलाल महर्जन उपासक्यु म्याजया चोम सुजाता महर्जन दु मठ्या नाचा ठेन नुगु ढाउसे चौज्या सुजाता महर्जन मठ्यानी का माजया चोम सुजाता महर्जन मठ्यानी का मठ्या सान बायु बारे छटवाचा भन्टेन नौना बिचाई का आछि नक्चिने बेक ना काम भाइलाल महर्जन अनि नौना चम भन्टे थय बाजा ख मगला तर थय बाजा जो सान छ्याचिसा सम्मान याटा सुनाउने त कादासा विशेष थो बिहारे चिसा निर्माण कार्य सूर्याबले न वेकन नपाए चित चाहिँ 2,03,000 टेबटे नपा ग्वालियागु ख अनलिपा भोजन व्यवस्थापन लागि त हान 50,000 ट्याबिल हान चाहिँ निर्माण कार्य सिमर ठेचुना हान वेक इछेना हान लिपा 2 लाख ट्या लगभग 4.5 लाख टेवा छिथन ब्यारे जगह ट्या बिया टगोडु थन ब्यारे जगन मक्की हरेक बिहारे छिकबिना सोल दासा 1 लाख 2 लाख मगला लगभग 15-20 वटा बिहारे छौ बिहारे महो न्यू बिहारे महो 15 नसे 20 वटा का ठ्याक्क घन्टीला चाहिँ ठ्याक्क मसिल तर प्राय बिहारे चाहिँ वस्पल बाजा चाहिँ बुद्ध शासन उन्नतियो लागि तका चाहिँ वेकन चाहिँ हरेक बिहारे कम्ती न भोजन त ढयाजको जुसान 50,000 अथवा निर्माण एना चौसा 1-2 लाख 3 लाख एना चाहिँ तया चाहिँ ग्वाल्ना चौदु ओटेन झिगु बिहारे न यागु कार्यक्रम जुसान वेकन चाहिँ जानकारी ठनले भन्टे ग्वाली सहित तका चाहिँ झित चोचो रकम दान्ना जिल्ला एना चाहिँ वस्पल ग्वाल्ना चौदु मखला नापयो वर्षे न वेक थटे सामूहिक कठिन दान याबले न भाग कया दिल ठो वर्षे न वेक कठिने भाग ला कया टगोडु सम्मान न येरका झिस चाहिँ तया टैगु ख तर वेक छु भतिज अस्वस्थ जिया थौ मथ्यन अले सम्मान याटा सुनु मेउ छौ कारण न छुले रका रास उखुन्टिनी हे जग वेक निकको जंगु कोचागु का खला अले वे जंगु कोचागु याटा हे झिसन चाहिँ लक्षित याना वेक निरोगी जुया चोनिमा बल्लना चोनिमा कला बुद्ध शासन त एना चनुगु थो सहयोग याट कला झिस मध्य नजरेना याक्न चाहिँ वेकन चाहिँ विभिन्न कला मार्गफल श्रोतापत्ति अनागामी सकृदागामी अरहन्त रहेको थयोगो फले ठक ठेंगी त न हेतु जुइमा ग्वाली जुइमा रका छौ झि बिहार परिवार पिनु पाखे झि सकेसो पाखे छौ चाहिँ सम्मान हेरका चाहिँ त्यसमा तयार नाटय ख तर छु कारण वेक थौ असस्त जुया चाहिँ वे मुफ्त कला वेक ये चाहिँ म्या जुया चौ मची थन पन्टे मा ख सुजाता कला वेक दसान झस यदि मरुने देउ खस अले हान छका छिस समय स्वया सम्मान ये